ariko Rayon Sport yitwara neza itsinda igitego ku munota 16 ijera umukino irindi usoza n'ubundi iwutsinze kimwe ku busa. Rugaju icyo abantu bakeneye kumva babakinnyi babo ni bashya ariko bamaze kwiyadapta, bamaze kumenyerana, bamaze gukina imikino kandi barayitsinda. Byumvikana ko abatoza barimo barakora akazi kenshi cyane n'abakinnyi barimo baragenda bakora ibyo basabwa. Abakinnyi ba Rayon Sport bitwaye bate yaba banje mu kibuga ndetse n'abagiye basimbura muri uyu mukino? Reka tubanze twanarize iki gitego kiryoheye abantu abari wenda ku mashusho bakibonye ariko n'utahari turamusobanurira nkaho tutari natwe kuyareba. Rayon Sport Hilal yarayatatse, hanyuma Rayon Sport ipressingira mu kibuga cya Hilal yose ko yakabaye. Iki nicyo nshaka kubona kwizigira. Ndagira ngo Didier gato amfashe, ndashaka ko dusobanurira abantu bari kuri FM neza ariko tutameze nk'abari kuri ntuzi. Bana ko Rayon Sport uko byakabaye Hilal yatatse Rayon Sport abakinnyi babiri bonyine ari wari mu kibuga cya Rayon Sport, abandi 8 bari bagiye gupressingira mu kibuga cya Hilal. Icyo nicyo kintu cya mbere tugomba kubanza ngo muri ya minota 15 turi ku minota 5 ni segonda rya 40 ibe abantu baribuka ko consigne rigiye nuko yatsa umuriro mu kibuga kugeza mu itsinda igitego cya Seripuri mu kibuga cyane. Urumva ko Rayon Sport usibye abakinnyi babiri aribo Chaplaoui ndetse ndabona ni Akbar nibo bari basigaye mu cyo uraniganijoro nibyo ahubwo modero bane uri kuri baro hari yego uri gucestinga umupira uyu niganijoro na Chaplaoui babiri basigaye mu kibuga cya Rayon Sport bari mu kibuga rest defense nabo bari begereye umurongo ugabanya mu kibuga kabiri ntago bari kure yawo cyane. So abo babiri bari basigaye nabo kuvuga ngo mu gihe yashaka gukora counter attack tuze kuzimya umuriro. Abandi 8 uko bakabaye bose bari mu kibuga cy'ikipe ya Hilal bayambura umupira. Mu kuyambura umupira rero hari ikintu kiza Atiso Kojo yakoze. Atiso arabizi neza ko atari mwiza cyane mu buryo bwo gucenga no gutwara abakinnyi. Ureba ukuntu akibona baro yabibonye yuko atabasha kudribra ngo acenga agende yinjire. Ureba ukuntu ahita yigarurira umupira agaswitchinga umupira akawutanga ku ruhande kuri couloir hirya ahari kabanki. Uko guswitchinga ubwabyo harimo ubanga bukomeye cyane. Harimo kugira icyo bita vision, gusoma kugira imboni zawe nyine zikasoma umukino ukabasha kureba aho wakira umupira kandi heza hatarimo ibibazo. Uko guswitchinga uruhande byamuhaye iki? Akijugunya baro kwa kabangi. Ibi ni ibitego Rayon Sport imaze igihe yubakira kuri uruhande. Yego yagiye kwitaba baro muri box niye profile ye ya Atiso Kojo no mu winga utsinda ibitego. No mu winga ariko mu forward ni baba winga ariko ameze nka barutahizamu. Unibuke ko bamukura muri Bene uyu munyatogo yaje ari top scorer champion ya Bene. Vuga yuko kimwe muri quality bamuzani no kubaha ibitego kandi nawe arabizi ko si mwiza cyane mu kure mu buryo bubyara ibitego ahubwo ni mwiza mu kubitsinda. Niyo mpamvu nagwa ibitego mu bitego binamaze gutsinda nagusuramo ibitego Rayon Sport itsinze muri iki gihe byose byubakirwa ku ruhande ruriho Kabange na Elita. Twibukiranye ibe igitego cyo kuri task nabwo Atiso Kojo yagitsinze ari umupira uziye hasi ariko avuye kuri couloir iriho ya Elita na Kabange ariko bakundi ajya ku ruhande gatoya ajya kubafasha yawutereye kuri urwo ruhande uwaskorinze ni Atiso Kojo cyane. Twibuka igitego cya kabiri kuri match ya KVZ cyatsinzwe na Muhoza Daniel nabwo ni baro Kabange yateruye neza itereka nkariya iyo birasa neza n'icyo yatsinze ari Hilal Atiso Kojo icyo Muhoza yatsinze KVZ cya kabiri kirasa neza nicyo Muhoza Daniel icyo Atiso yatsinze kirasa nicyo Muhoza Daniel yatsinze. Bisobanura iki rero? Bamaze kumenya ko iriya couloir ariyo couloir yo gucreaho amachance, hanyuma iyi couloir yindi iriho Atiso ufatanya na rutahizamu uburi muri box bakabasha kujya muri box bagatsinda ibitego. Navuga ngo biranadushimangirira neza ku ikipe ya Rayon Sport offensively
cyangwa se mu buryo bw'ubusatirizi imaze kumenya no gusobanukirwa imbaraga zayo ati so mu bwenge bwinshi urumva amaze gutanga iriya pase ndende byatumye abadefanseri bose ubwenge bwabo bujya guhugira aho yakize umupira hariya kwa Kabange bituma yiruka nta muntu n'umwe uri kumutekereza ajyana muri box ari inyuma y'abadefanseri nta n'umwe umwitayeho yataka bara ari wenyine ariko twibuke na Junior Kamena wakoze akazi gakomeye niko navugaga ko kujana abadefanseri babiri n'igihagararo cyabo akabagaramo hagati akabayobya mu isaha yacu ya kabiri